Bubagrai birbikuring kishir mani kolne fil chibri ase masal belekin hohom tudum ke palai mani nukzakha. Ketal tong borslai jago khasi jakti prasad lukurok tabuk bathang sini muno kethang nangnani bagai bubagarone ase masalno hohom tudum ke palai mani nukzagi tongkha agirogo obahai nukzagi phiaba. Tong borslai jago tabuk bubagarongno sinimu bubagarongno samung tanglang maro nukzag ngi phekya abo laibu mono khate mani kahe samungse. Bubagrani fil sara chibri ase masalno kitingai ketal party office phiojak mani mangpili kasai phekya 50 papia sora constituency ni is raitisa bisi saibula hatibo ketal party office phioge rejakha aro phioge ngi phaimanjak phekya TIPRA Mothani president boromgunang BK Hrangkhwal boromgunang Poitus de Burma khobei tahena Tripura Unokoti district president ni president Resma de Burma akosang tabok chung Bechora Parawo chini tini 114তম महाराज वीर विक्रम किशोर मानिको बहादुर देववर्मा 114তম आचार्यमणि साल chung oro palaikha oro chini broi mothani sikla mothani chini main TIPRA mothani oro bibhinno district ni block ni zonal sub zonal tai boot committee ni chini observer rok oro manjago barau jotonang kha hamribo tai tini chu watei pantei puno chung apone chung phan paioi chini u program no chung khlai mangkha oboni bagai chung kaitor ishor no chung kha hamribo ke oro chini committee no chung kha hamribo tai oro tabok press oro learned press media electronic media jotonang kha hamribo je u dino u sala u programo chung Bechora haite jagabo nokbar waterok bangoi puno chung oro khai mangkha ebong oroni borok bo onek borok sararikha ebong tini tai kaisa issue chung mangkha je village committee election bo November bisingo painai nangna November 10 tarik bisingo painai nangna inai high court kaisa verdict rikha o verdict jodi ঠিক মতন রাজ্য সরকার পালাই খংলাই जों इलेक्शन मानलायनाय नांनाय इलेक्शन जों 587 बिसिङाव कमसे कम 450 सीट जों त्रिपुरा मथा एल'न जों दखल खायानि बागै जों दाबो प्रस्तुति नाय दङ ओंखे दिनै अबावबो जों मा सालायो जे कुनो अगणतान्त्रिक कुनो भायलेन्स कुनो याक्तिसामानि आइन सबायै जों कुनो जायगा खालायमांगला आइन तै गणतन्त्र तै যত কিছু চিন আন্দোলন মা খাইনাই যদি ওরা নিজে নিজে আইন সবাই খাই ববিনি দায়িত্ব নাই পার্টি ওরা দায়িত্ব মাংলা কিন্তু চিন অনুরোধ আইন তো সরকার পক্ষে পুনো বড় নিউট্রাল বাখাতে প্রশাসন বড় মাফ নাংনানি অংথং অবচিনি দাবি তাই তিনি ওরা সিমিয়া জুদা জুদা জায়গাও chini netritorok chini netarok grassroots level ni ongthung joto level ni borok o je last crown ongnai tai bini je tabong ni modern architect irobo tini je chung hakalai mani wansuglai mini apuro bo wansugoi no MBB college bos nam kha महाराज वीर विक्रम college nam kha agartala bo aro tabok Tripura je geni guni krungrok joto retiring paikha barau joto no महाराज वीर विक्रम कॉलेज नि स्कॉलर बराव ओ शिक्षा जे नांगमानि बो ब्रिटिश इंग्लैंड नि क्वीन रक अनेक राजवंश नि बरक बाय जापान राजवंश थाईलैंड नेपाल ताई सिंगापुर रक विभिन्न राज परिवार रक बाय बराव परिचय दङ महाराज वीर विक्रम नि ब्राउनी हा थाङै शिक्षा नांगमानि ताई विभिन्न डेवलपमेंट सामुं नांगमानि बो न्यू सीओ बनि बागैनो बो कॉलेज रक उमाकान्त एकाडेमी रक स्कूल्स नामखा ताई लामा रक कठोर खलाय अगरतला रक जतो बिनि स्कीम से बो आखाउरा रेल लामा बो रिखा एयरपोर्ट ताबुक सिंगार बिल नि जे एयरपोर्ट
महाराज वीर विक्रमनि मेमोरियल न बो ताबक बुमुं फारजाखा abo bo a समयसे बो बिल खुंरक मास नामो बनि बागै chini महाराज वीर विक्रम is one of the modern architect abo ang president hisabo bona ang abo bono ang farmani ang klaijaka jetu biniwan sumong tini je jeng klaitongmani abonino proman tai abono tai bisa narono kha hambibo tinoro phaika watoi kamte puno tini program paimangka jotono ka hambai